Kini kedudukan Meghalaya, bagi pirang subai pi baru syakatuk kubur minta ke janmin. Shopping payas ki kubur ki babnya, ngini pecuai ki mat ki bakongsan. Sam ke Presiden Republik Muni, yang terkusnam PM Rashtra Bal Diwas, haka jumlah kia ke Veer Bal Diwas, yakren Menteri Rambadu Keri Narendra Modi bagi noyo kusnam Delhi. Yok kemau senram kabade kecaka kabajur tam yu uslap tam haka perthai ya ke Rain Museum ong UMLA kathan uba Olan Singh Sun bagane ke museum kan kintiu ya ki kanjing yok jengok kai hakane kathan. Keshan ke BGP Meghalaya ya ke skim belasni betumai kaba bujli ya ke MG NREGA ong baka ad VB Ram G betumai kan jay penpin kelain ya ke jing treka maha kejala. Shongshit ke jing rakhe Christmas ha ke shnong wapung yalam ki khna ya ke jing ya Christmas carol. Minta ngini paishwa shaki kubor na keleng kejala. UMLA kemau senram uba Olan Singh Sun ula ong baka Rain Museum kaban sate ha kejing lu jing sep kabalong kumba arpusan klo tingka kan kintiu yaki kam jungok kai ha kathan mau senram. Kani ke museum kaban pin pau ya keru kam hap slam bagi jinglong jingman kamariang ha kani kathain kan kring ya ki babun ki nong jungok kai ki banwan shakani ke jaka bat kan kintiru ya ki homestay ki badon ha kani kathain hadian baladam lakmi linti bakan kring ya ki babun ki nong jungok kai shaki thain mau sinram bat shajilla Meghalaya hi brought away. Major project di Rain Museum keba ngila dang sedang senam ta hapo ke mau senam konstitusi ke bang lasina mau senam dong tegane ke sedang ke sina yang project ru kalau ya baik kem jing ko marba ke mau senam keladi sisa bandon hakamap jeng tourism hapo ka ri berkoi nei ki bri syuti bi kata ka jing ong ba ka jili ki sinong ko biju slaptam Henry kajingwan jingi turis nalor badon ke maujin boin nalor bagi bur ki jaka jingokai nomor ke jisnu tan ki serok ki turis kim kiar banwan te ndradep sakane ke Rain Museum makane ke Rain Museum la sanction ya ka arpusan apnyo kro te ni community bukan ke project ndradep kone project kan long ka kerja information center ki turis bro kan long ka jingkring ki turis notong si ong ke Rain Museum Rain Museum kam simula don apa pasti Meghalaya jongi. Kadon tah mosram konstitusi. Kani kapun isiaba kamosram kadai kata ka sinong ka bala panam ka jingjo slap bar ka bala kan air ya kata ka ya ka advertisement ya ka publicity bagi ladon Rain Museum. Kani ka sa kring bagi turis. Kaseng BGP na kejala Meghalaya, kalap pedang sobha ya karai jong sarkar pedang ban penrekam ya ke skim belasngi kabat humai kaba shispa arpusan sngi. Ha kaba ke sarkar pedang kan siu kendai pau na ke shispa kaba ke sarkar jela kan siu shipau na ke shispa. Kini ke skim batumai kalat tip kumba ke VB Ram G Act arajar abusan kadai kaban mi bujli ya ke skim MG NREGA bangi jutip padba kum ke skim shispa sngi unong yalam ke seng BGP uba Alexander lalu heng ula ong bakane ke jing ya beting ka lang halor ke jing pentrekam ya kini ke skim thumai kan pelong ya ke jela bakan shimkhia ban khmi bat putin ya ki rukom pentre bat ban wanra ru ya ka khoi ke suba halor ka rukom pentre Ula benrap ru bakathong kalong banwan ra shushu ya ka roi kapar bat ban ai kam ai jami ki pat ba haki jaka no kandong tang ya ka jilla batang ka kerteng so of ownership begini bini ka kerteng ka ba ai manshuar ka ba biang bah MNREGS dan mentang ya BGP ka kwa pengkala kerteng lo ka kerteng ka ba priang lut ya baro hi nong shong jong ri dia dan problem ni kerteng ile yu ikwa ai development ke development ke bini ni achkaman
bagi nong ke jungi ke badai ya ketu ke job card kamdam ke BPL family ke beri bandu maki ke di ban kum bagi jiyo man swa kum tai di kamyo kambon cucu ada gila man persiang de kata gara rekom bagal mara ya ke jing mentoy jung ke beduk ke besuk ke BPL family jung ke negara India bro gawe ke Meghalaya state jungi tu teladang ile lang ke central ke state ada de kanu ka ratio percentage kata doesn't make any difference tang ba gade bandon lang ga benta gidi bandon benta lang nang ba ngiru ngi sim ya ka ownership the sense of ownership gidi bunyo the sense of ownership Shen in pelat pat bat no ya ke tender jong ke project shna surang ke ba shongdor arspa 100% klur ke ban penyeso na ke shnong plangwan broy East KHASI Hills sha ke shnong ranikor Southwest KHASI Hills UMLA ke Mausen Ram uba Olen Sing sun uloong bagani ke surok ke bajrong 10 kilometer ke bala baiting ka da ke sarkar jila kan ya limba ke shnong Mausen Ram Badsha Kishnong Haranikor constituency. Kumta hadin bala depshna ya kene ke surok kan sepensuk ya ke jinglet kawan jongki patba hakane kathan. Ula ya thuru ba ke sorka kadang up ya ke jing minjur jong ke World Bank ha uni usnem thamai ben pintrei pan sa eka project shna surok kaban penyeso na wailoi sha ke shnong plangwan broy. Mabla pun pau ke jing sengongo ke bakrau e ga MDA government apo ke jing lam jung Chief Minister Shri Conrad Sama rangkat Deputy Chief Minister ba Preston Tensong badi pei ikitnat jong ka road ba ula penyo sanction arspa 100% tour na kemata kesrok kebanyak 100 kilometer na Flawan Broy syadu khatfra ranikor ban connect ya ga intermediate road ranikor kan ya lembaga konstitusi jungi ke ba 80 kilometer but 80 kilometer kan kobar ya ka ranikor konstitusi kani ketika skim ke ba ladep fruit tender mata tayu but housing thumai ngi kemen ba kani kesrok country no but kani kesrok kanti ka intermediate road tambah kamdi ka naga World Bank kani ketika naga state normal state scheme road ke ba la sanction aspa 100% crore di kani kedi na Flawan Broy Sharum ban connect hadu ranikor ya ka intermediate road ke ranikor tu kawai pat ke benta ke ba kadang don ngidang ab ya sanction na World Bank pada kini wo scheme ke bana wilo sha Flawan Broy ya keniru mi community ba house nem ubanwan hau arajar arfandru ya keniru community ba ke World Bank kan sanction no Kaseng BJP na kejala Meghalaya kala pintikna bahkan saireng hak election jong Garo Hills Autonomous District Council kaban salong shen ha uni usnem arajar arpundre unong yalam kaseng BJP uba AL hek ulo ong ba kaseng kalasdang banwat ya ki kertong ki badang biang ki ban aireng hak constituency ki ba kaseng kaladep jit ba kakirmen bakan yo ru ya ki jingjam ula ban rap ru da ka ba ong ba ka BJP ka kloy banyatre lang bat ka seng NPP Henry ka shnong pat ha ka election kumno kan long Garo Hills Autonomous District Council ka BJP ka laya chikamat mandai nang sedang men-supported kemat banya jet ya ban identify ya ki candidate jong ki baro ki constituencies but ni kat bala mandai nang yatre sitom banyo ban penyakun rada amla baro alis tumnu mar sa 20% yo 4% yo ki constituencies ni debot ya kon ni election tang po ka Garo Autonomous Council buat apo ka Meghalaya hi borokawi ki brio la fai khamat se BJP klei i ka kam jong honorable prime minister jongi Shri Narendra Modi la tre bha nang banda ka roi ka par na banda ka development jong ka rinia borokawi buat ka Meghalaya ru lingba ka IS policy. Pika ngi long bakloi ba menyatre lang hangno honoro kumbang la tre ga MDA jongga state government ngi buat hagi district council ru ngi kloi ba menyatre lang tika syongpat ka kanungut ngi job kanungut makikin job ngi long ready ba menyatre lang haka arbusan terik uno pra hadin baladep kajing sen rakhi ya ka Christmas ke Yemeni Presbyterian wapung kala pelong ya kajing ya Christmas carol ka ba shongshit bha
Ya kani kejingiat Kerala sedang nak kayang mane bat yat limba ke Sorok National Highway 6. Syah ki babun tili kishnong ha kani kathan. La yalam ya kani ke Kerala daki kena ki bala riam kum ki angel bat u Santa Claus. Bot pat sak ki pat bat ringe jong ke balang nado ki khulung kena ki samla bat ki rangba haringkat kejing rai Christmas bat kejing shat. Kani kejingiat Kerala ban rakhe ya ke Christmas. Kalau pensung tenat bat pensung shit ya baru kipat bat nong shong shnong ha kani kathan. Tentang ini pai syaki kubor nak keleng kathan syatay lamik ni. Haka arbusan terik uno pra ulat ke Mizoram u General Dr. Vijay Kumar Singh ulalet benishin benta haka jinglet nyam ban rakhe ka Christmas hayimani Central Church jong Kabalang Baptist Church of Mizoram kabadan ha Aizol. Haka ni ka jinglet Kajong ula ai kublai Christmas bat snem thmai bat pen pau ba ka Christmas kade ka por jong kajing sngorit kajing pin I ya kajing sok ba kajing ya tili kumshi binta jong kajing rakhe la pelong ru ya kajing ya Christmas carol haka khandai tarik uno pra halok bhavan bala ai la ru ya kipat ba nong shong shnong benrung halok bhavan nado ka apusau hado ka arpundir tarik uno pra bat nado ka shi tarik hado ka lai tarik ukala lingkot ban rakhe ya usnem thumai. Christmas is also full of a call for love in action. God did not just speak about love, He showed it by giving His Son. In the same way, we are called to show love through our actions. Let us care for the poor, comfort the grieving, encourage the discouraged, and forgive those who have hurt us. Let us go forward with hope in our hearts, love in our hands, and faith in our steps. Merry Christmas to you all. Christmas, Lekum Thar Chibai, Hello. Kendiat sngi hadin kajingi ki Hawes Karbi Anglong District jong kajila Assam kajinglong jingman minta kalawan pai biang ya kajinglong jai loong ki pulit IGP UV Siva Prasad Gangjala ula yatho bala pen klan bha ya ki bor pahara hakabala pin up ya ki pulit CRPF bat ki pulit ka Assam haman ki jaka bat hado minta kam shimla don shu kanu kajingja ka bathumai Kumbanch kedau pelat san pongut ki pulit kilap mensau ha kejing ya kawang mau jeng kipat ba ha kaba arngut neki kilap mensau jur. Kene kejing ki kalap mi nakadau kejing persya halor ka hukum ban be no ikibriu kibasa ha kathan keruni ha kabala penpra ya kiba bon tili ki yeng bat ki dukan kiba don ha kene kejaka. Some unfortunate incidents have happened in the last couple of days. Now situation is very much under control. Police had to resort to some kind of mild lathi charge, and after that the situation was brought under control. Presently we are maintaining complete domination over the area. Sufficient forces deployed. Forces from CRPF are there and from Assam police are also there in good numbers. So we are in command of the situation now. No fresh violence, no such incidents. We have seen the entire area thoroughly. No such miscreants also. In fact, 2 policemen were referred to hospital in Guwahati, so they had some serious injuries. Mild to medium type injuries, many have suffered. More than 50 police personnel were injured. Basically, a lot of stone pelting was there. You must have seen the size of the stones. They cause injuries, despite wearing protective gear. Lapidang Sobha yu National Working President kaseng BJP Nitin Nabin ha kajing wanjungo kajong u arsngi ya ka Guwahati kata ha kaminta balashay kasngi
Hagani ke jingwan ka jong u unlet banyashim ha ka jing yalang jong state BJP core committee kaban long ha Assam headquarter banyamir jingmod halo ka jinglong jingman jong seng. Kajing pinkre na kabinta ke election ba kamat rekam jong seng hashwa ban pinlong ya ke election Assam Legislative Assembly House nam ajar apunrio. Umindri rang ba ka Assam Uhimanta Biswa Sarma un sa airu ya kajing kren ka bakar pang haringkar kajing idon lang jong u president ka BJP na ka jilla Assam Udilip Saikia. La pinbedru ban pinlong ya kajing yalang jong state election management ba ka manifesto drafting committee. Mintang ini pai Shaki Kubor na kelengkari. Ka Presiden Drupadi Murmu mentagasngi kala Assam ya ka kusnam Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar Shaki arphongut ki khana na ki khatpra tili ki jilla but Union Territory ha ka jing rakhe ya ka Veer Bal Diwas ha New Delhi. Ka Presiden kala ong bakini ki kusnam kin pinchloi ki khana ki bayo padiang but kin aimensi mi kiwe pat ki khana ha ka lengkari. Ha ka ne kasngi la ai burom ya ka jing len la de jong u Sahib Zada Zorawar Singh ji but u Sahib Zada Fateh Singh ji kabalong kadak jong ka jing shlur ba ka jing it kari. Ki kato kat ni ki nong yok pediang kusnam kila Assam ki khana ki ba aimen sim bakan top ya ki kam bashlur jong ki bat ki jing tray na ka binta ka babha ka miat ha ki imlang salang. प्यारे बच्चों, वर्ष 2022 से आज के दिन हम सभी देशवासी वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज हम वीर बाल दिवस क्यों मनाते हैं? इसके पीछे हमारे इतिहास का एक बहुत ही प्रेरक अध्याय है। लगभग 320 वर्ष पूर्व सिख पंथ के 10वें गुरु और सभी भारतवासियों के लिए पूजनीय गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 4 बेटों ने सत्य और न्याय के पक्ष में युद्ध और संघर्ष करते हुए बलिदान दिए थे। आज के दिन हम उनके 2 सबसे छोटे साहिबजादों का स्मरण करते हैं, जिनकी वीरता का सम्मान देश विदेश में किया जाता है। उनका नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। केवल 9 साल के बाबा जोरावर सिंह जी और उनसे भी छोटी 7 साल के बाबा फतेह सिंह जी ने निडरता और साहस का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया था। जीते जी उनके सभी ओर दीवारें, चारों ओर दीवारें बना दी गई और ये हवा और प्रकाश के अभाव से वीर गति को प्राप्त किए। सच्चाई और न्याय के लिए गौरव के साथ मर मिटने वाले उन महान वीर बालकों को हम सादर प्रणाम करते हैं। उन दोनों साहिबजादों के सम्मान में हर वर्ष इस सप्ताह के दौरान पंजाब में स्थित गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब में श्रद्धालु जन एकत्र होते हैं। वीर बाल दिवस पर उनका स्मरण उत्सव देश प्रेम और राष्ट्रीय एकता का उत्सव भी है। Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ulai ishim pinta hak program jongkari hak jingya rakhi ya ka Veer Bal Diwas Bharat Mandapam New Delhi minta kasngi. Hakani kasngi Modi ulai akren bat ki arphongut ki nong yo kusnam jongka Rashtriya Bal Puraskar hak ba ai jingkren Modi ulaong ba hakini ki sausnam baladam ka Veer Bal Diwas kala kintiu ya kajing ai mensim bar kajing len lade jongki Sahib Zada Shaki Pateng ki bad dangkhe dangsan. Menteri Rang Badu ulaong kajing shlur ba kajing temu jong umata Gurji Usri Guru Gobind Singh bar kisangut ki Sahizada ki ai beteng ban ai bor ya uwe pa uwe unong India. साथियों,
जब भी 26 दिसंबर का ये दिन आता है तो मुझे ये तसल्ली होती है कि हमारी सरकार ने साहिबजादों की वीरता से प्रेरित वीर बाल दिवस मनाना शुरू किया। बीते 4 वर्षों में वीर बाल दिवस की नई परंपरा ने साहिबजादों की प्रेरणाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाया है। वीर बाल दिवस ने साहसी और प्रतिभावान युवाओं के निर्माण के लिए एक मंच भी तैयार किया है। हर साल जो बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में देश के लिए कुछ कर दिखाते हैं उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। Karnataka kajing yap jung ki priyo ha kajing ja kemding jong kabas ha Chitra Durga kalak kiyo sha kahniongut hadien kajing khlat no jong unong nia kabas na kajing min saujur kania kabas kabakit ikinong le jinglen kalak kemding hadien kajing ya takho bat katrok kabala yalam sha kajing yap jong ki katto katni ki basong ha kania kabas bat kabala pin min sau arpuingut ha ka step jong sngi pale Kibor bahalor kila ong ba kala pelong ya kajing phat test DNA ban itho ya kamet jong kibala ingkhong menteri rang ba usidharamya ula penbena ban ajing yarap sanlak tingka na kabinta kilong yeng jong kibala yam bat sampo haja tingka na binta kipamen saw minta ngini pha shaki khubor na keleng kaperthai Acting Chairman ka Bangladesh Nationalist Party Utarik Rahman ulawan pai pat syakari ha ka alpusanterik unopra hadin kajing sha shabe jong u kabala dam sha ka khat news nem ha ka ba ula sha priang burom na kinong krishan jong u ha ka thaka Rahman Hindu post nem karta ubade ukhon jong commentary rang ba do barim ka Khalida Zia ula lam khamat ya kaseng BNP kumu acting chairman nadu usnam ajar khatpra haba ai jingkren shaki patba ula kular banwanra ya ka jinge tili hak ki jat pinreu nambaro ki jat jingen bat pinlong ya kari Bangladesh ka basngan ka ba senchar latlot bat ka bakhlan ha ka yo ka kon ka jingwan phai jong u hashwa ka election ha ubanai rempang la yu I ba ka long ka ba kongsan na ka binta ka jing scam jong ka San Hima hadin arsnem jong ki kunrum kunram ka Amerika kala pelong ya ka jing therbom na sun persha ya ki le no Islamic State ha ka thain chete phangsep ni jongkari Nigeria halo ka jing kam ba ki le no ki thambor ya ki Kristan ong u president ka Amerika Donald Trump ha ka arpusan terik unopra ya ki jing ther bom ha sukuto la ya trailang bat ki Nigeria bala pentikna da ka US Africa Command Africam katana ki kambar ri Nigeria ru kila menjor ya kane da ka ba pen pau ya ki jing ya tray kandang ya chakmat bat ki paralong na bari ban ya khun persha ki kam le no minta ngini pha shaki khubor ya la kai ka MEGHALAYA AIDS Control Society kalakin tu yaki patba nong shongshnong kerpang yaki samla ban pha test HIV bat ban pha sumar ban yarab ha ka ban yakhun persha yaki jingpang HIV AIDS u assistant director ka Max uba rabor lang rani ula pensngo yakani yaki jingkerpat ha ka por ba pilong yaka limpong futsal kabala pilong da ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement SACYM Zone 1 Hamadan He Hamaulai Putmuri
Kani Kalimpong katmuru ban pinmi pisana ka benta ka zonal youth convention kaban pelong ha ubanai ka lalingkon arhajar arpondrio. Hakaba kan sadanru ka program pinsoto patba syapang ka HIV AIDS. Kalau jingkip tu ya pi, makin sengap sepang kini, makin rano hapok ke tepi ke jongfi, makin pelong no, ya kini ke, kini ke HIV AIDS, mau ke jingkip keren ke apa, pen normal no, kini ke sam normal, boleh usaha uni virus ulah sapriang adu kini ke jelah ke jongfi nomor ba. Ni imdan ni jingkip pili lah semua banyak keren sepang jongni dan kan kejindia ran dan pek ben di cipriu sebagai imdan ni yang jingpang HIV nak ada kelapur mo buat dia si nadang ya keren du kumi pun ni nginum sengap nomor slow ba nginum la ban yo ya kata hindrai nginum la ban simsting kum dia ini ke por mo kan ke football ke kejindia kai ban tolong disiplin ni nangka ban tolong ini baginya lekai baginya iet mo baginya suku apa Ujosh tang ulala ben pinsa na melody belong unong kawong ball baning kong ke England ha kani ke Sportsnam baminta banyo khur sun wicket ha kajing la kai test jongki shinrang ki balong ha Melbourne cricket ground nakaba yo pin hab sun wicket ban ailat ban tiet saubusan run kajing la kai bha jong u kala yarab ya ke England ban la pin hab lut ya baro ki wicket jong ko Australia but ailat ban tiet tang shispa sanpu run ha ke inning ka baning kong jong ka boxing de test ta ka ba pin khenno ya ke record ka ba arpu news nam hadin jong udaren gok bat udin hitli ka bala yo ya ke te ka nam ha usnam kha khandai spa khandai pupra Diminta ngin yepet ya ke jinglong jingman ka sun beneng ha ke leng ki binta jong ke jela Shit kalong 4 degrees Celsius. Jing sengam ka hau minta kasi kalong hinyo puway nang shispa. Haba pai pat chanong ba shalong kajing kriat kalong hinyo degrees Celsius, bar kajing shit kalong ka hinyo degrees Celsius. Kajing sengam ka hau minta kasi kalong san pusaw na ka shispa. Kat ba hajuwai pat kajing kriat kalong hinyo degrees Celsius, bar kajing shit kalong ka pra degrees Celsius, kajing sengam ka hau minta kasi kalong san pusan na ka shispa. Kasun beneng kanrang ha tura shlong bachuai. Shwa bengin poi shakabakut jengki thup hubor, ngin pet biang sa sisi ni kimat ki bakongsan. Sam ka President Zikri Muni ya ka kusnam PM Rashtriya Bal Puraskar ha ka jing rakhi ya ka Veer Bal Diwas. Ai jingkren committee rang badu kari Narendra Modi bat kinong yo kusnam Delhi. Yo kamau sinram ka badai ka jaka ka bajur tam yo uslam tam ha ka perthai ya ka real museum ong u MLA ka than uba Olan Singh Sun ba ka ni ka museum kan kintir ya ka kam jing yo ka jungo kai ha ka ni ka than Kishan ka BJP Meghalaya ya ka scheme belasni bathumai ka babujli ya ka MG NREGA ong ba ka an VBG Ramji bathumai Katre ban pin khlan ya ka jingtre kam ha ka jilla ban shongshit ka jing rakhe Christmas hashnong wapong yalam ki khna ya ka jing ya Christmas carol de parlo ka tu nila poi shaka bakut jong ka thop khubor jingi minta ka chanmin hado bangin da ya shambyang bat phi la shai ka sngi khublai phi baro